Kapitan Enteng! Ay, Kapitan! Ay, Kapitan! Apay, agan ano ni pare ba daw? Ay, natudok jay sa kana, Kapitan! Nay ko, nay, nagsakitan, nay ko, nay. Sumatlagay ang anak nga to ti may sasaka na. Nay, itaray na ko na yung hospital para. Sige na, Kapitan! Ilugan tayo, ijay-lugan ti barangay! Kanyat nakatudok dito saka na. Natudok iti si iti bain-bain, Kapitan! Bain-bain only? Kahit saan ka nga rodang itaray yung hospital para. Ay, saanan? Agawin kan. Tay ka labuguan ti sakam iti sabon, nalpasin. Nagasan kan. Anya? Ay, magnakabutan si Kabadong. Nagdagsan kang agsadag dito abagak. Marurodakin ka? Tapay amarurod ka. Tinungpal ko matjay kayat mo nga itulod ka, kini Kapitan. Kaya't ko kumamat apadasan niya ka barbaro alogan ti barangay. Imbagam ki din natudok na ito saka kiti bain-bain. Kanya nga iti kayat mo nga ibagak. Natudok iti barina, kasya kumaa. Kadi mo mat ngamin imbaga. Mawanay, diakon mapadasan taglugan na jilugan ti barangay. Sabi ka barbaraw. Si kantumad ngamin. Ay, di nakpabasulan. Apay ngamin aya kayat mo ti aglugan ijay lugan ti barangay. Kung ngamin, bukbukudan na dya parinteng. Usarin na apang personal na. Kunak ano natudok di saka ni Kabadong. Apay ngay, tamayat mo't ti panagnanan. Mayatun. Naimbag adagos. Bain-bain laeng mo't tinakatudok. Luklukwan nyo mo't ti opisyal no kasta. Kaya't laeng ni Badong kaw ang mapadasan ti aglugan ijay lugan ti barangay. Ay, saan nga minakayat ni Kapitan na pagluganan ti tao day jay? Apay asaan ngay? Usarin na kanulaang. Anya? Apay ngay nga inyara sa asmaw maray. Agunget no mangag na. Apay nga agunget ngay. Ay na, di mong damagan. Isuday jayon jay lugan ti barangay maray. Pangipanan naman ngatan. Sa dino ti papananta, Kapitan? Iji bang kakaw. Apay adamagam. Wala, tagpasada kami kumaki ni Chip. Paiam, ngagpasada. Anya kita ramidan tayo di bangkag yaw. Makikitam sa karga di likod di lugan. Nakasako, Mike. Abuno da kita. Agabuno ka, Kapitan? Una. Ay, nagmayat na ito'y alugan ti barangay. Pangiluganam laang kadagita. Ada na tayo ngayon na ilako iji ilay. Ngay bagkatam doon, wine. Usaram manan da ito'y lugan ti barangay, Kapitan? Una. Ay, nagmayat anya, Kapitan. Una. Ada pagsirbe. Marikwanan. Dagasan tapay ani maaribanang ditabalayda. Apay adagasan ta? Sigud mo't nga kukuyog tayo amapan ijay ilay. Saan itan? Saan na masapol adagasan ta? Apay ngay. Saanin nga agudaw ni Maribanang? Itulod ni Kapitan iji ilay. Nalipatam ka din nga dalugan ti barangay apag serbis da. Ayun anya. Nagpaigid ka mare. Lumabas jay lugan ti barangay. Nagpartak! Hunyag paisaw! Ay nainteng, di mo partakan ti agmaneho. Tadagasan tapay dagiti kukumarik iti balayda. Asino ti dagasinta ko kumarin? Damari tuyang kan marikwanan. Ay, sana mabalin nga aglugan ta dito. Apay ngay asaan? Ay, aglugan ta iti sa balya. Ang lugan mat ti barangay da itoy. Ay, lugan ka. Lugan kulaan. Ay, awanan ko raw. Pinagserbisan na uncle mo di lugan ti barangay. Nga raw, tataba daw. Usarin na kumadaytay ti barangay Sana para kinkwa na lang. Isumat ti kunak. Ay, saan anasaya at dito ang mapaspasama, kwaraw?
Mangkay, kasapulan jay lugan ti barangay. Eta apay. Ang daga na kay abagatan. Masapul ang maitaray jay ospital. Apay nga umay mo pa ilay baga kanyak. Intarayo ko man ah. Kay, jay pangiluganan ngay. I-tricycle mo na. Ha? Jay lugan ti barangay ngay. Ay mapan kami ag-date ka ni Anteng. Usaran may. Kasanon ngay jay aganak. Itulod mo nga ro din. Usaran ti tricycle mo. Ngam- Ay ingkan! Ayabam dagiti tanod mau. Isu ti kadwam amang itaray di ospital. Kabailan nyo dayta. Maray, nakitak mo't da kapitan ken mariba ng anag kuyaw. Nagpailidan sa mo't. Mapanda ka no ag-date. Agdate? Kat jelugan ti barangay, ti inosarda. Isungarod day takot. Kinapudno na maray. Da kami akakagawad. Saan mi pa'y napadasan tinaglugan, itilugan ti barangay. Saan pa'y? Wana tay pari mo ni kapitan. Ay una yan. Isulaang ti mangususar. Ay, agreklamo tayo. Sino kumamot tinaturod nga agreklamo dito ingay? At daya makabaal nga agreklamaw. Kitda tayo ah. Amin tayo dito'y barangay. Ay, jakla kayat. Ay, narigat mo't reklamok ni kapitan. No kasapulan ng ireklamo tayo. Ay, kat ireklamo tayo ah. Da kayo nati mga reklamo. Saan da kun nga ramraman? Ang mga aklat tayo tilikudan nyo. Suportaran kayo. Chip, nigayam kapitan ti mga idadrive itilugan ti barangay. Katuhain. Apay matakas di ti pa nagdrive na. Apay aya. Nagpartak. Dumalapos pa iti magbag na. Ay, kas di ni Uncle Kao. Kas kasiraw. Sapay kapitan. Saan kumita mabalin na bagbagan ni Uncle Kao? Nas ka na bagbagaam, Chip. Saan nga ro mabalin? Laklakayanan. Sakit din nga ububing timang bagbagakan kwa na. Ne, isudaitan. Aywan. Naggapudan ni Jay Ili kini Antay. Nagdate da. O kita mo, nagparta ko. Ay sos, nagpay kita. Dumalapos na talaga. Nakadanon tamatlaangan dito balay. Nagmayat ti ag-joyride at niya banhang. Ay, jak kayatin ti aglugan. No sikat ti agdrive. Ah! Ay, makapanerbyos ka, Mike. Kas di ti pa nag-drive. Tapno na partak ta makadanon iti papananta. Gapo ka, day. Ta saan mo alugan, iso akas jay ti pa nagdrive mo. Naa. Ay, unay kalakit din, aya, intay. Pangiluganan tangay kadagitin na tayo nga mapantaila ko ijay ilay. Nagado dita at tricycle. Agure ka tuyang. Makitkitam ka di jay makitkitak. Saan? Ibagam noan niya ti makikita. Jay matlugan ti barangay jay nakaparada di tabangkag ni parenteng. Ay, wanan niya. Jak nadlaw ah. Ay, kapit-pitakan. Di na pa'y mawasingan, Mike. Apay nga dadita. Ay, simple lang ti sungbat dita, tuyang. Os-osa rin na apagbumbunag itinatang na. Ay, wanan niya. Rumbang ay ati kastabay. Di na intulaw di aganak iti ospital. Ngam osa rin na matgaya mapagbunag itinatang na. Isungarod ako na ni Marijuana nga agreklamo tayawn. Dua talaing agreklamaw. Apay, awan sa balay. Mabutang nagititad duma. Nay, naganda rin jelugan. Kitain tamanyag pa isaw. Ha? Napuno nga agpaiso itinatang. Mapanaila ko iji ilay. Ay, saus, talaga nga usaran na apang personal day taalugan. Isumad di magbagagkin ka. Sanan anasaya at daytoy amapaspasama. Papa naman, Kyle. Ay, nakagla ko itinatang. Sumurutak mamay. Ay, saan? Agbatikan. Uray para bagkatak Naa. Siyak langan. Awan pagtangdan ko. Naitalugan ti barangay ti usaram. Anya ko ma. Hoy.
Ang mga no da makakita nga usaram iti personal. Sino kumati makakita? Dagiti mabalin ang mga reklamo ken ka. Sino kumamati mangireklamo kanya? Ay, ganad ka, Uncle. Ang mga no da mga reklamo ken ka. Ay, di nakman bagbagaan sika. Laklakayanak nga dayaw ngam iti sika. So, di kag sasao iti kasta. Napanan ni Uncle Mau, kwarog. Ijay ili, antay. Mapan kan waglako iti nateng na. Ay, imbagam ko mga agan-anad Imbagak, mate. Ang mga numatilew. Amuna, nalaing ka na, oh. Ay, saan nga ron ang masuruan? Talaga sanay. Ipilit na ti kayat na. Uray kang malay. At dala kayong agsakit di tabagatan ngagpapay tulo di ja ospital. Ngam awam mo jay logan ti barangay. Isu nga rod day tama eh. At dapay ka bakit amat matay Ngam saan na pay akayat ti matay. Kayat na malaang ti agpa-ospital. Ngam awam mo tay logan ti barangay. Inusar ni kapitan. Pagnignegosyo na, Mike. Kinunampay. Madadail taon, ta saan namot nga anadan. Saan namot nga minakukwa, iso akas jay. Kita nagpaihilimanay. Kanayon mat. Umayla gumatang iti pumada na. Inton kwan, aglogan manay. Anya nga, John. Ado tinapasadami diyang ilay. Ado, ngam saan aday tati umay ko ibagakan ka? Ha? Ni Kapitan. Apay ni Uncle Kao? Tiniliwda. Ha? Awan ngamin lisensya na. Kunak namin ngag pa rin yaw. Lugan pa iti barangay dyan ang iluganan na itinatangala ko na. Ay, napasama kan ti pagbutbut nga ka mapasamak. Wenchip, iso nga alaan dansan di lugan ti barangay. Kasta talaga ti mapasama. Nay, apay akas lang na bambanog ka inteng. Kan, ayan jay lugan ti barangay. Nagnagnak ngamin ang nagaway banang. Namamanogak. Na, anya tinapasamak. Natiliwak nga rod. Ay, kunakon kahit. Alaan da ka nun jilugan ti barangay. Daytan ti ibagbagak ide. Anas ken nga aganad ka. Angam saan ka mat adumdungag. Awanin at tilugan ko. Ay, saan mo alugan day jay inteng? Ha? Iso asaan arumbang nga ibagam alugan mo. Partagam to yan. Idanon na kinyibalay ni parinting. Mag-aagas. Ay, katmagna ka ngamin Diyak nga ron mag-aagas. No, papaglan naghinay na. Nagtagsin ka mo kamain. Nakatanon tan. Paray! Paray! Pare, hindi ka pasamak. Ibaga mo na. Ay na, kapitan, marigatan nga umangos. Itaray tayo na iya ospital. Ilugan ilugan ti barangay pare. Diyak pa'y kaya ti batay. Tado pa ti utang ko abayadak. Akwa. Naska na maaga asanak. Tadyak kaya't makiasawa ni tuyang ko iti sa bali. Ha? Ay, darasamon pare. Ilugan na kaon. Akwa, awan jilugan ti barangay. Anya. Apay gawalan. Kat nakaparking laeng diti paraangan nyo di kalman. Inaladan ta natiliwak. Nagmalasay na. Mapadasak ko mamatag lugan. Natiliwak ron. Dak makaangas paray. Itaray na ko na di ospital. Ay na, kapitan! Saan nagnanayon anabaligi ka? Nang rona, no kalukwan tar aramidan. Ala, sige! Didon tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante
Martinez. Sound effects, Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.